Kei te puna. Kei te puna o te aroha, tōku marie nui. Mai ko te ngako kouri, awhina tiao. No anake ra te tika, rawha nei o. Rongo atia tōku wairua, whakaorangia. Eihu, 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 whakarongo mai, ki te mano e popo oke, kei ka pea ko. Eihu, 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 whakarongo mai, ki te mano e popo oke, hei ka pea ko. Amene. I was trying to Google it, but I can't find it. How many songs are we doing? 3, 4? 8? How many songs? 6, I think. Yeah, but it's like the songs from the couple. Kia whae, narangi. I don't know what number it is, but it's there. It's okay. Oh, yeah, nice. Keep the grace. We love the grace. Whaiana-san? Oh, 494? Oh, yeah, cool.
Testing. He honore he kuroria ki te atua, he maunga rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Āmene. A takitu i te whānau mō te himene tuatahi. E ihoa. E ihoa te pau whirina ki te pau whakahungu. Tēnā rā whakangaia ke tōku manawa kia koe. Ka pungau tia mai taku aroha ki tō piripono. Te whakawhetai atu anō o whai mainga. E te ukai pō ki hai koe i mahu i whakarere o whakapiri mai, whakatata mai kia ana pai mai e te atua Whakarapa. Whakarapa mai Taranga mai, kia tui tui e te atua. He whakamoi miti atu ki a koe. E te whakatuatea kororia. E ihoa. Ano, katai katoa. E ihoa te pōwhirina ki te pōwhakahungu. Tēnā rā whakangaia ke tōku manawa kia koe. Ka pūnga tia mai taku aroha ki tō piripono. Te whakawhetai atu anō o whai painga. E te ukai pō ki hai koe i mahu i whakarere o whakapiri mai, whakatata mai kia ata whai mai e te atua Whakarapa. Whakaraka mai, taranga mai kia tui tui e te atua. Te whakamoimiti. Te whakamoimiti atu ki a koe. E te whakatuatea kororia. Arahina. Arahina, arahina, arahina e te atua. Tiakina, 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 tiakina e te atua. Arohaina, arohaina. Tiakina, 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 tiakina e te atua. Arohaina, 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 arohaina e te atua.
Taki noho I te whānau. Ka huri taku mihi ki te hunga mate, ko wehe atu ki te pō. I tēnei wiki, e tangi ana mātou I matua James Brown no Ngāi ia, raua ko matua Bert, hei tūnange ia mā atiriko na friend hokianga. Ka tuka raua e mātou ki ngā ringaringa atawhai mō te atua rungarawa. Nō reira, oki oki rā, oki oki rā. Rātou kia rātou, tātou kia tātou. E ngā mana, e ngā waka e ngā reo, mōrena, mōrena, mōrena. Nau mai, haere mai, ki tō tātou whare Karakia, te ana tapu. Ki te tuku, te whakawhetai, te whakamoimiti, ngā inoi ki tātou rangarawa. Ka huri taku mihi kia piopa kito. Ai, aha ko te aha, aha ko te raru. Tēnā koe tō taimai ki konei, hei hepara I a mātou. Ai, nō mātou te waimari e noho ana I raro I tō korowai. Ai, ka timata tātou I te 476. E te whānau a te karaiti, ko tātou nei tōna tinana, e mahi nei te ao. Nau mai, haere mai, ki tōna ahurewa tapu. E mihi ana kia koutou, ko karangatia nei, hei tote, hei marama mō te ao, I roto I tō koutou tohinga. Kia koa, kia hari, whakamoimititia te atua, te kaiho mai o te tūmana ako, te kaihoho I te rongo. Āmene, kia hari tahi tātou, ko ihu karaiti te maramatanga, te mātāpuna o te ora. Kia ia te whakamoimiti, te kuroria, I tonua mai nei, e te matua, hei whakahau te ao, hei huri te wai, hei waina, hei whakatahuri te ngākau, kia tū tapua ki tōna aroaro. Tā pai atu o ngākau kia te karaiti, nāna nei whakatinana te kupu, hei toka I te ora, kuroria ki a koe, e te karaiti, whakatāpua mai mātou. Ko te karaiti te waiora, e horoi nei, e whakahau nei ngā mea katoa, ko ia te taro o te ora, hei kai mā te hunga mate kai, hei kaha mō te manane, mō ngā kaimahi. Nō reira mātou ka tāpai ki a koe, ia mātou whakamoimiti, mō rangirunga nei, mō papatua nuku e takoto nei, mō ngā maunga whakahi, mō ngā puke kōrero, mō ngā taimihi tāngata, mō ngā moane hora nei. Nō ranga ngā homaitanga papai katoa, tukua mai, ki ai o ngā rangirunga, kia tuku te puehu o papatua nuku e takato nei, kia whakapapa pau nā muti moana, kia hora te mārino ki Aotearoa whānui. Kia whakapaingia te karaiti, mō ngā tūpuna, mātua, mō te hunga tapu, ngā tōtara whakamarumaru, ngā toka tūmoana, ngā kākā wahanui, ngā puna roimata, kia tia ho te māramatanga ki a rātou, kia au tā rātou moi, kuroria ki te atua. Te hohau I te rongo. E te whānau a te karaiti, I te mea ko hara tātou, whakatata mai ki te hohau I te rongo. He aroa tō tātou atua, e te atua aroha, e mōhio nei ki ngā mea katoa, whakarehia mātou I roto I o mātou noi koretanga, aroa mai o mātou takanga ki te he, I o mātou whakaaro, I a mātou mahi, toinga mātou. Mā te atu e muru o koutou hara o tātou hara, kia mau te rongo kia tātou katoa I roto I te rānei.
kia koa, kia hari. Ko te karaiti te aranga, te tāroi o te riri. Ko te karaiti te pau he ringa waka. Whakapaengia te atua tō tātou kaihanga. Whakapaengia te atua tō tātou kai taurima. Whakapaengia te atua tō tātou kainga ki te ao whānui. Our kids are going to head off to kids ministry, and today they're going to be learning about new creation. So as they head out, I'll pray for them. Dear Lord, we thank you for the gift of children, and we thank you that you've entrusted us to raise your children to get to know you and your mission and your kingdom here on earth, Lord. And Lord, we pray as they continue to go to Sunday school, that'll be a place where they'll discover their gifts to serve you in the world. And everybody said, we'll welcome up Irene to do our first reading. Te pānui kei te ihaia rima te kaumātahi o ngā upoko ka tīmata tuatahi. Whakarongo kia hau e koutou e whai nā i te tika e rapu nā ia i hoa. Titiro ki te kōhatu i haua mai ai koutou, ki te poka i te rua i keria mai ai koutou. Titiro kia āpirahama ki tō koutou matua, kia hero hoki i whānau ai koutou. He kotahi hoki ia, karangati ana ia e ahau, manakiti ana, whakanui ana. Tā te mea, kua whakamāria a ihoa i hiona. Kua whakamārie ia i ona wāhi katoa, ka ururuatia kua mea hoki i tōna wāhi koraha kia rite ki irene. I tōna wāhi titohia kia rite ki te kāri a ihoa. He koa, he hari. Ka kitea i roto, he whakawhetai me te reo hoki e waiatana. Whakarongo kia hau e aku tangata. Kia whai taringa kia hau. E taku iwi. Ka puta atu hoki, he ture i roto i a hau, ka takatoa anō i a hau, taku whakawā, hei whakamārama mō ngā iwi. Kei te tata mai tōku tika, kua puta taku whakaora, mā o kuringa e whakawā mō ngā iwi. Ka tatari ki a hau ngā motu, ka oki ki tō kuringa. Anga ake i koutou kanohi ki ngā rangi, tirohia iho te whenua i raro. Ka memeha atu hoki ngā rangi, anō he pāua. Ka tawhi tōhia te whenua, me he kākahu, ko te hunga hoki e noho ana i reira, ka pēnā te mate. Ko taku whakaoranga ia ka mautonu, e kore anō tōku tika e heke. Whakarongo ki te kupu a te wairua ki te hāhi. He pānui kei ngā waiata kotahi rau toru te kaumāwaru. Ka pānui au i te rārangi mā, ka pānui tātou i te rārangi kōwhai. Ka whakapaua tōku ngākau ki te whakawhetai ki a koe, ka himene atua hau ki a koe i te aroaro o ngā atua. Ka koro piko atua hau ki te ritinga o tau timi paratapu, ka whakamoimiti ki tau ingoa mō tau aroha me tau pono. Kua whakanui a hoki e koe tau kupu ki runga ake i tau ingoa katoa. I whakahoki kupu mai koe ki a hau, i te rā i karanga ai a hau, whakahirahiratia ana e koe tōku wairua ki te kaha. Ka whakamoimiti ngā kingi katoa o te whenua ki a koe e hua, ko rongo hoki rātou ki ngā kupu a tau māngai. Ai, e waiata rātou mō ngā ara o ihua,
he nui hoki te karoria o ihua. Aha ko hoki kei runga rawa a ihoa, e titiro iho ana anō ia ki te hunga pāpaku. Tēnā ko te tangata whakakake i tawhito anō kua mātauria e ia. Aha ko haere ahau i wainga nui o te he, mau ahau e whakahauora ka totoro tauringa ki te riri o ōku hoa whawhai. Mā tauringa matau anō ahau e whakaora. Mā ihua e whakaoti āku mea, e ihua e mau ana taumahi tohu ake, kaua e whakarerea ngā mahi a auringa. Kia whakakororietia te matua, te tama, me te wairua tapu, ko te ritinga ia e te timatanga, tēnei anō i nei, ka mau tonu iho, ake, āmene. And we'll just welcome up Georgia to do our next reading. A reading from Romans chapter 12, beginning at verse 1. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him. Don't copy the behaviour and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourself by the faith God has given us. Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we all belong to each other. In his grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So, if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you a leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Hear what the Spirit is saying to the church. Mō te rongo pai. It's up there. The Lord be with you. Hear the gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 16, beginning at the 13th verse. Praise and glory to God. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Well, they replied, "Some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets." Then he asked them, "But who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven."
Then he sternly warned the disciples not to tell anyone that he was the Messiah. This is the gospel of Christ. I runga e te ingoa o te matua o te tama me te wairua tapu. Āmene. Ka mimeti te puna i taumārere ka totō te puna i hokianga. Ka mimeti te puna i hokianga ka totō te puna i taumārere. I puta te kupua ihu ki ana ākunga. He aha ngā kōrero e rerere hāre nei roto i ngā huihuinga tangata. He aha tā rātou mea nei ko wai koia ahau. He aha tā rātou ki ko wai pū ahau. He aha ngā whakaaro a te iwi mōku, ka whakahoki rātou ki aia ka mea rātou koetahi e mea na ko hoani kai i riri, ki tā etahi ko i rāia, ko tā etahi ko hedamaia, ko etahi e mea na ko koe tētai o ngā poropiti. Ka mea ia ki a rātou, he aha tā koutou ki, ko wai pū ahau. Ka whakahoki a haimona pita ka mea ko te karaiti koe, ko te tama a te atua ora. Ka oti a ihu karaiti te whakahau ki a haimona pita, ko waipu koia. Who among you today can remember the program in the 1980s Sale of the Century? The hosts were Steve Parr and Jude Dobson. It always began with the who am I question, to get contestants starter questions before leading into bigger, more high-powered questions. One particular show began this way, and you have to guess. I was born in 1932. Plenty of people born in 1932, eh? I was ordained a priest in 1960. Quite a few were ordained, probably Bishop George. I became the Bishop of Waipu in 1971. You got all the clues? Do you know who it is? I was the Bishop of Auckland in 1979, then the Archbishop of New Zealand. Do you anyone know? I became the Governor-General of New Zealand in 1985. Can you believe it? Not one single contestant in my memory even scored in the Who Am I section. The identity of the person had to be revealed by Steve Parr. Now, you can safely deduce from that example, none of them were Anglicans. All Anglicans knew that Paul Reeves was successively Bishop of Waipu, Bishop of Auckland, and Archbishop of New Zealand. You can also safely deduce from that same example, none of the contestants were Māori, because every Māori knew the first Māori Archbishop of New Zealand was, and who was the first Māori Governor-General of any country in the world, Paul Reeves. Kore take ngā tangata, ki hai rātou I mōhio, kuare rātou, ko wai a Paul Reeves. And by the way, some of you might not know, but his tangi was held here 12 years ago in August, from the Sunday to the Thursday. 5,000 people came in here every day. And we fed them out there. The whole of that area out there was the dining room. 5,000 every single day. They knew who Paul Reeves was by coming here. Everybody. I tell you what, if it was a Mihana their body, they would have won the sale of the century. Being fully aware of the true identity of Jesus Christ is the beginning of becoming a true disciple. I have today the task to preach the sermon, but also want to make an announcement from today. I have the permission, the authority from Tom and Ngārangi Ihaka to announce to you that Tai Tukarau is establishing today the Kingi Ihaka Research Centre. Today. And the reason we are announcing to you, because Kātene will be appointed the Apore. Apore is a northern name for a leader. Apore. Kātene will be the Apore. Lyndon and other researchers will also be part of the faculty and the staff. Lyndon can help us from England. So you can be anywhere in the world. And you could say, and thank you, Tom and Ngārangi, to the Ihaka family, I thought about it a long time.
If we want to set up a centre, what is the purpose of the centre? The purpose of the centre is to answer these very questions. The identity, ours in Christ. It'll be a research centre primarily for Christian apologetics, for the defence of what we believe as Christians. A centre for research, for renewal, for church growth, church planting. All the themes are to do with how we understand our faith and how we wish to articulate our faith within the context of Tai Tokerau. So I'm very pleased, thank you Tom and Ngārangi, to announce to you. I wrestled with a Māori name. I had about 20 Māori names, the best, the flashiest names in the world, the most archaic words you can come up with. But I'll tell you something, I still don't believe that I was required to give a name that would qualify any more than just Kingi Ihaka. I'll tell you why. The Māori mission in Auckland is shaped largely by his contribution, by his example of leadership, even in the case of the theology of the church in his days, but also I would hope to believe we are maintaining the consistency of that today. So, thank you, Kātere, for volunteering. We have the team ready to, and we're beginning researches about publication. It's about wrestling with themes around theology. Those are very important. And as the disciples in the reading today appear to be at a crossroads in their journeying with Jesus, I believe that the Christian church is at a crossroads. The Māori church is at a crossroads. Our people are at a crossroads. We have to be clear about what we believe and how we wish to communicate that belief. I'm following with the launch of the Wānanga Ihorangi just last Monday. The Wānanga Ihorangi, if I could say this, addresses the manner in which the theology, our understanding of the Bible is communicated. The Research Centre will address the issues around the theology itself, content. Wānanga Ihorangi is more focused around delivery. And excellence in te reo Māori, and excellence in teaching to the church today and to the church of the future. In the same way, Jesus, their master, asked the disciples to inform him what they may be hearing on the road. He asked them to report what they hear, or actually what they think they hear. And this time he's asking them to provide some degree of accuracy. It's good to know what people are saying about us, isn't it? There's a song, everybody's talking about me. I don't only you who know what that's all about. That's all good. I don't hear a word they're saying. Only the echoes. Anyway, I should stick to theology, not about that. Ngā kororo e re harine. But it's better that you know what is being said is true, is accurate. Not because what is being said can be flattering in that way, but also because it happens to be true. The Kingi Ihaka Research Centre is going to be entering into areas that we know to be true, what we believe, but also what we want to communicate. Jesus asked the disciples to speak specifically about what they hear. If you really want to know, ask those who are your friends, because your friends know you better than most people, and you most likely will get the right answer, the correct answer. When they respond, here's the list: John the Baptist, Elijah, Jeremiah, one of the prophets. The disciples' words are based not only solely on what they hear, but also what they believe from their intel. Not all intel is good. Not all intel is correct either. Most intel needs good analysis to get to the truth. They weren't being asked at this stage as to what they themselves truly believed to be correct, but only which came from outside beyond their small circle. When we are asked important questions about life, theology,
especially about faith, our own faith, naming it what we have heard is a good way to begin. Give it a name it. Even if they are merely opinions or views. Better still, if what is being said is from an expert, someone who has sound knowledge. I'll give you an example. At the Koroneihana last Saturday, you go to the Koroneihana, Waikato will stand up and they'll give you a whole presentation about the origins of the kingitanga. Here's one of the speakers. This is how he put it. Ka hare te kaupapa ki he, ka he ki reira. Ka hare te kaupapa ki ko, ka he ki reira. Hare te kaupapa ki ko, ka he ki reira. What does that mean? They took the kingitanga away, it fell over there. They took it over there, it fell over there. They took it over there and it fell over there. I responded later. I wasn't going to let them get away with that. Because I said, ka hare te kaupapa ki ko, ka tika ono ki reira. Ka hare te kaupapa ki ko, ka tika ono ki reira. Ka tau te kaupapa ki ko, ka tika ono ki reira. I quoted from Judges, you know about when the trees gathered to choose their leader. I gave that story. But I didn't use the olive tree or the fig tree or the bramble. I used, e kauri, hei a koe he kingi mo tātou, ka mea tērā kaore, kore tāia. Waiho a hau, ke tituro a hau ki a koutou. E ka hare ki te tōtara. E tōtara, hei a koe he kingi mo tātou mo te ngahere. Ka mea tērā kaore, kore tāia. Waiho a hau me aku rau. Ka hare ki te tātara moa. They went to the bramble. Tātara moa, hei a koe he kingi mo tātou mo te ngahere. Ka mea te tātara moa, ai, ki te kore e puno tā koutou tono, ka riro koutou ki te ahi. I will. But if you're not sincere, then it will end up in fire. It was a lovely story when you think about it. And I use it in terms of when you identify the king. When they took the kaupapa around, they went to all the ariki. Not everyone, but some of them. I said to them, but you didn't come to me. You didn't come to Hongi. You didn't come up there. I even mentioned their name. So anyway, I put it there because I don't run with that. Don't tell me, ka he ki reira, ka he ki reira. Kaore. That's the wrong interpretation. So if you control the narrative, then everybody will start to believe that's what it is. Anyhow, a tihira au ki ngā tangata, moe anau ki hei rātu I pai ki au. E pai ana. Then when you get to that point, you say, wai o te atu, ki tā koutou e korero maina. In matters of Christian faith, though, it is absolutely critical to be accurate. Naming what we hear is one thing, and if we can name something, I have at the very least, like the Kingi Ihaka Research Centre, I've thought about it, I've articulated to the best of my ability. The point that Jesus makes here is one of intimacy. We have in our tradition, in our whakapapa, stories passed down through the generations that at some point become personal for us. Because I am in the story. As far as whakapapa is concerned, it is totally personal. This is a whakapapa question. What do you say about me and who do you say? It's a whakapapa question. That connects us. We are connected. Whakapapa coming down to earth, earthing, coming downwards, arriving to where I am, becomes personal. And it cannot be anything else. And that is what whakapapa is. It's finding where I am in the full story. It is finding my own identity by virtue of the whakapapa. Yesterday, I read Kātene's father's evidence in the submission to the Waitangi Tribunal in 2010. His evidence went over 3 days, by the way. If you want to imagine what that is. Just the substance over 3 days. I was there. Anyhow, you have a real sense that always personal. Beginning with creation, arriving down to himself. This is my uncle Rima Edwards. He was taught in the wānanga of the ngākahi, where Kātene and where I belong. It is personal. It can only be personal when you enter into the world which connects you to Creator, connects us in our Christian faith. Now, Jesus turns to the disciples
This is a real northern phrase. Hena, hena, hena. Ea tā koutou I kōrero mai moku. Well, what do you say about me? This is a question to friends, among friends, that seeks and demands the truth. And it demands a response to be the honest truth, a response that comes from the heart. After our time together to the disciples, he says, what do you say of me? In your qualified opinion, what can you say about me? How has your experience of me been that now shapes your view of me? Who do you say that I am? We have walked together, Jesus is saying. We have broken bread together. We have shared our life together on the road, on the shore, in villages, and by the riverbank. Now, who am I to you? Simon Peter, alone of all the disciples, is courageous enough to make the right response to the question. Simon Peter alone is confident to express his most deepest thoughts. And Simon Peter alone takes the risk to give a name to what he believes. I don't have the view that Jesus is concerned about rumor or gossip. Tape tape. That happens anywhere and everywhere. But I am of the view that he is interested in what people believe, and I would add here, how they have come to that belief. In today's language, we might say, what is your theology? What is your understanding of the identity of Jesus? That's a good reason, I believe, for the Kingi Ihaka Research Centre. That might be the first question we answer, Katene, to all our research. And who do we say Jesus is and why? The question of the identity of Jesus is foundational to all Christian faith and belief. If we get the right answer at the outset, we can progress to the next level. Peter, in confessing Jesus as the Messiah, the Son of the living God, is commended and blessed by Jesus with the words, "Blessed are you, Simon, son of John. Furthermore, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven." That's a different translation from what I read. Being a true disciple of Jesus is a lifelong commitment. In his letter to the Romans, Paul appeals to those present and to us, saying this, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God." Who we are and where we are important factors that will inform and influence our response to the question of identity. Each one of us, some point, must answer the question for ourselves. We see here that when Simon Peter makes his declaration of Jesus, his own true identity is revealed to him. Because Jesus says, "Now you are Peter, the rock, and on whom the church will be built, and for whom all authority on earth and heaven to bind and to loose." Simon Peter has his own identity revealed to him in the confession of Jesus as Messiah and Son of the living God. And even then, even the devil and his angels will not have power to interfere, to disrupt, or to breach. Only when we confess Jesus as Lord and Savior is our own true identity revealed to us. It's in our whakapapa karaitiana, our Christian whakapapa. Being a Christian means that we are in the story of Jesus Christ in the world. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. And that is truly a whakapapa declaration. We are, because of our origins, because of those who came before us. As Christians, it is true because of the gospel of Jesus Christ. Christ is before time, above time, and for all time. The revelation of Jesus as the Messiah, the Son of the living God, comes to us in a personal encounter with Him. The revelation of Jesus as the one and only Son of the living God is made known to us in His life, His death, and His resurrection. Then and only then do we realize who we are, our own identity in Christ. Not because of what we have heard being said,
but because we know and truly believe it. Then, and only then, will we know his will and purpose in the world. Finally, then and only then will we know our true purpose, enabling us to confess him daily, in season and out of season. Before matariki, during matariki, between matariki and after matariki. In season and out of season, to declare daily in our hearts and our minds, and to live out that belief and faith in our lives as disciples of Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Takitu te whānau, mō te whakapono a ngā āpōtoro. E whakapono ana ki te atua, ki te matua ka harawa, ia te kaihanga o te rangi o te whenua ki tāna tamakota hiano hoki ki tō tātou. Ia ihu ka reti whakatangata tia nei e te wairua tapu i whānau i te puhi a meri i whakamamaitia i te waia pono tio pirato i ri pekatia i mate tanu mea i heke atu ki te renga no te toru o ngara. Karakia ia i te mate ka koe atu ana ki te rangi e noho maene i te ringa matau o te atua o te matua ka harawa ka hoki mai i reira ki te whakari te whakawa mō ngā tangata ma te whakapona ana wairua tapu ki te hahi tapu putanoa i te a ki te kotahitanga o te hunga tapu ki te murunga ki te aranga mai o te tinana me te ora tonu. Āmine. Taki noho i te whānau. Te inoi o te rā. E te atua kaharawa, mitunga kore. Nā tau wairua ka kawanatia, ka whakatapua te kāhui o te hāhi. Whakarongo mai ki tā mātou inoi, mō au tangata whakapono katoa. Mā roto i a mātou menitatanga, nau nei mātou i karanga kia mahi ki a koe i roto i te tapu me te pono. Ko ihu karaiti tō mātou ariki, me tō mātou kai whakoora. Āmene. Let's read the collect together. Almighty and everlasting God, by your Spirit the whole body of the church is governed and sanctified. Hear the prayer we offer for all your faithful people, that in the ministry to which you have called us, we may serve in holiness and truth, through our Lord and Saviour Jesus Christ. Amen. And we welcome up Jeshua, our kainoi of the day. Morena, when I say e te atua atawhai, would you respond, whakarongo mai ki te mātou inoi? Father, we thank you for the church across the world and all its expressions of worship and witness. We thank you for the churches that bring hope, comfort, and are a strong witness to your righteousness and unfailing love. We pray that all churches and people of God will witness to your goodness and mercy. We pray for churches across the world that their members may recognise, accept, and grow in their gifts, using them together to worship God and care for their communities.
We pray for those who are called to lead churches and faith communities, that they find strength and depth of relationship with you to sustain their service of all people. E te atua atawhai, whakarongo mai ki tā mātou inoi. Father, we thank you for the work you have done, are doing, and will do across the world and here in Aotearoa, drawing people to yourself and bringing mercy and justice. We pray for those who are working through. We pray for those who are working to help make you known and seek to share hope in darkness. May their lives offer hope and be faithful witness to your nature. We pray for those searching for hope and longing for justice, that your mercy would break through and they would find hope and salvation in you. E te atua atawhai, whakarongo mai ki tā mātou inoi. Father, we thank you for the news of the Kingi Ihaka Research Centre and pray for those involved in setting it up and running it. We pray for the research it will carry out, that it may bless all people with the truth of who God is. We also thank you for the launch of Te Wānanga Ihurangi. We pray it will thrive in its mission to bring excellence in te reo, and that te reo will increasingly become the means of expressing whakapono. E te atua atawhai, whakarongo mai ki te mātou inoi. We thank you for the people of this place here in Aotearoa. We pray for more connection across differences, that all people may learn to live together in peace and respect. We ask you to empower us to be able to do this work ourselves and support others as they do the same. We also remember those we love who have passed, and we thank you for our time with them, the gifts they gave us, and the encouragement they offer us. E te atua atawhai, whakarongo mai ki te mātou inoi. Father, we thank you for the gifts of mana, dignity, and humanity you give each person. We pray for people who feel small and overlooked in their needs and isolated from others. May we all grow in our ability to see people and honour who they are, alongside supporting any needs they have. We also pray for those ministering on behalf of Te Mihana Māori, that you will guide and sustain them in their work for you. E te atua atawhai, whakarongo mai ki te mātou inoi. Continue with the piece on page 485. Ia whakapaengia te karaiti, te ariki o te rongo mau. Ia tautunu te rangi Māori o te atua ki a koutou. Whakapaengia te karaiti e tui tui nei a tātou I roto I te rongo mau. Oh, you can exchange peace to each other. Thank you, Wilson. Tēnā koe. Peace. Peace, 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 peace. Let's do whakarongo, eh?
koe. Kua ara te karaiti, pono tunu kua ara aia, whakareo koutou ngā kau ki te rangi, nenei te karaiti kei tōna haurewat, kia whakapaingia te atua, te whakapai. O te ari mō tō mātou whakaorange te atua tua whakarere ki te tuku whakawhetai kia koe I roto I aihu karaiti, pāho ana tāu kupuki a tia o te mārama, nā kā mārama tia o tonu nei tau mārama tangiroti tō mātou pauri, nau I pau te mauri ora mō ngā mea katoa, nau hoki mātou I waihanga, te whakarongo ki tāu kupuki te mai tāu I pai ai, ki eki ai ki te tau mato tau aroha he me tika ki whakapaingia koe, nau I tono mai tāu tama, hei ara whainga mā mātou, hei pono e manoko he ane mātou, I tukua mai e koe tāu tama, ki whakamate hei toha I te ora, hei wewe te o mātou hara, kunu he o mātou he e tōna rīpeka, I tonoa mai tau wairua tapu hei whakakaha hei arataki, hei whakatupato, hei whakahau I tāu hāhi, wai hoki tēnei rōpu whakātu e karapoti nei a mātou, ko tōna rite ki ngā whetu, te tāia, te tatau, whakamoemiti mātou rungi te ngāku, arohai rungi te ngākau hari, mau I waihanga, mau I karanga I a mātou, e te atua tapu rawa, mahi tō, tēnō tapu, tēnō tika, nau te kororia, nau te pūrotu, roria ki a koe, e te atua, te runga rawa, te atua mahi, ke ino I tātou, ke ino, eno koutou. E te tino tapu ka whakapainga koe roti tāu tamai tuahu nei ke te holoi ngā wai o ana ākonga te tauho te kaimahi tūturu I te pōe mua I tōna matinga katonga e te taro. Ka tuku whakawhetai kia koe ka whawhati, a hoa atu kia nā ko ngā kā mea tongo hia kainga, ko tōku tinana tēnei ko hoa atu nei mō koutou, meinga tēnei hei whakamahara kia hau. Ka mutu te hapa ka mauia I te kapu, ka tuku ka whetai kia koe, ka hoa atu kia rātou a ka meinu me tēnei koutou katoa, ko hoko toto ki tēnei o te kawanata hau whakekia mau mo te katoa hei murunga hara, meinga tēnei inama katoatanga hei whakamahara kia hau. Nō reira mā tēnei toro, me tēnei waina ka maumahara mātou ki au painga katoa kia mātou. Te atua ngā wā katoa, hara mātou ki tāu tama, ka whakawhetai mātou, mo tōna rīpekatanga, me tōna aranga mai. Mana mātou mo tōna whakaerehenga, ka tūmana ko ki tōna harenga mai rungi te kororia, I roto I aia, ka mautonu mātou ki a koe. Wakahangi ho tau wairua tapu mea tēnei toro ko te tinana tonu, tēnei waina ko ngā tututono o te karaiti, ki tūhono ki tōna tinana, ki uai mātou ki roto I te akapono, haru mātou I a te karaiti, hutu I a mātou, tuia ki te mana, tuia ki te tumanako, tuia ki te ola. Kei a koe te tapu o te rangi, te orokohanga rāno o te ao, te timatanga, te otinga, te arepa me te omeka. Hā koe te whakapai, te kororia, te aroha, hai tēnā la, mai a mātou, mai te katoa, ngā wāhi katoa. Kua kona nei tātou e tō tātou ariki, a ka waiata tātou te ino a te ariki. Ia tai mai tūranga tiratanga, ia me te atou e pai ai ki runga I te whenua.
mai. O mai kia mata ai ne. He taro ngā mata no te. Nei rā. Me ura o mata hara. Me mata hoki e murure. I o te hunga e hara ana. Ki a mata. Aua hoki mata e kawea. Kia whakawaia. Engari. Engari whakaorangi a mātou. I te kino. Nau hoki te ranga tiratanga. Te kaha me te tararia. Te tinana tēnei o te karaiti I whatia mō tātou. I maringi ōna toto hei murunga hara. Hara mai te whānau, hara mai te iwi, hara mai te hoama, hara mai te kāwe a te atu, hara mai tangohe e nei kai rangatira a te karaiti. David.
'cause it comes from within, this love to be free. Move closer, just come a little closer to me. Move closer, just come a little closer to me. Prayer of Thanksgiving on page 490. Blessed be God who calls us together. Blessed be God who has forgiven our sin. Blessed be God whose word is proclaimed. Blessed be God who alone has called us. Accept, O God, our sacrifice of praise. The Lord be with you. And also with you. I just want to add that when I pored over Kingi Ihaka's Waiata Himene to find one word or phrase, I couldn't land on one. There were so many. There are many words in his compositions that appear. And I thought, I want to really try to get a sense of what his theology was. Deeply embedded in Scripture, deeply expressive of his own understanding and theology, belief, faith. And so at the end of that, I just simply came to the point that the name alone should be able to communicate. Similar to the James Henare Research Centre, the Mirasazi Research Centre, those centres are focused on various aspects of, I would say to you, mātauranga Māori. And they have all the researchers involved in Katene, Linden,
others who will be part of the Kingi Ihaka Research Centre are also in their own field around theology, especially, are able to convey to the world. This centre will be also in collaboration with other centres around the world of research. If anything, I believe the church requires good research, but also research that is relevant to where we are. We can translate anything we want into any language. What I'm more concerned about is what is the content than how we express that. King Ihaka expresses theology in his compositions, but also in his sermons and his speeches. I was discerned by him over 41 years ago to go to St. John's College. I tell you what, it was quite a tough assignment to sit in front of him, but you know, he was very rangi Māori to me. And he said, gave me the green light, you can go. But he did say, I think you should go to Auckland University first. I said, korau here te haere. I didn't want to go to university. I want to go straight to St. John's. So he goes, come with me. Went in next door, King Ihaka, Paul Reeves' office. He said, I've got a candidate for you to endorse. And simply, I ended up there the following year, 40 years ago. Then the last 5 years of King Ihaka's life, Tomangarengi know, they came back here. I was ordained the month before. They arrived back in June 1987. And I was virtually his personal chaplain for the last 5 years of his life. The first 5 years of my ministry. You know what that really means? I was his tono. Come and get me, take me to Te Kau. Come and get me, take me to Rangawawai. Come and get me, take me to wherever. And I was there like a flash. And then on about the second year, he became the leader for the Taura Whiri Te Reo Māori. And then he said, I want to examine you for a Reo Māori translator in the car while I was driving. So there you go. I was in awe of his, anyway, but then he said to me, Kito, I want you to be better than me. That is impossible, but that's impossible. But the purpose of that is to try to excel, because he was the best of anywhere in the world. He was the very best. When it comes to reo, when it comes to te hahi, anything at all. So this is the why I think the Kingi Ihaka Research Centre will carry its own mana just merely with the name. Ka tēnei, Linda and I, we have to make sure that we can deliver. But I'm certain that we will be able to hold our own. Hold our own. So that's really why I wanted to particularly announce it, because it seems to be, following the Wānanga Ihorangi, we have two now that will run it together, but also that we will become, in our own identity, the Kingi Ihaka Research Centre has its own identity. I don't believe anyone could argue with the name or the purpose, because I saw him in action, and I would be very confident that we could uphold the name, because the Māori mission was the whole of Auckland and also in Tai Tokerau. So ka tēnei will be based at our office in Mangere, Rangihaua, and that's where we will beam out from there and start. In fact, he started already. So, ka rongo mai koutou i tēnei kupu aku, ka maunu, tēnei kaupapa i mua i a tātou ki te hahi. Ko te ingoa o Kingi Matutara Ihaka. Hei pau toko manawa, hei pau mō tēnei whare. Te wahanga tēnei ki te mātauranga Māori, te wahanga tēnei ki te mātauranga o te karaitiana. Ko e tēnei ko te tuāpapa, o roto o te kaupapa ko Otike, te rānei te tuku atu ki mua i a koutou. Mā te māre a te atu e kore nei tā te whakaaro meo koutou ngā koutou hininga ro ki u, rungi te mātu te aroa ki te atua ki tāna tamakotahi, ki tō tātu ariki ki a ihu karaiti, ki a mau. Ki u ki a koutou katoa te manake a te atua kaharawa, te matua, a te tama, a te wairua tapu, a enei, a ake tonu atu. Amen.
Takitu e te whānau mō te himene whakamutunga. Tēnei hau hoki au e ihu e hoa mā. Toro whā. Tēnei hoki au e ihu whakarongo mai. Ki te mano e popo o ke ka pea ko e ihu. E ihu. Whakarongo mai, ki te mano e popo o ke ka pea ko au. Kei te puna o te oha, tōkwani e nui, pā mai ko te ngaka kauri. Awhina te au, e ihu, whakarongo mai, ki te mano e popo o ke ka pea ko nau anake rā te tika, Rapua nei au, ronga te toku ai rua, whakaorangia e ihu, whakarongo mai, ki te mano e popo o ka pea ko e ihu, rongo mai, i te mano e popo o ke ka pea ko amine. Haere i runga i te aroha, haere i runga i te rangi Māori e, āmene, ka haere mātou i runga i te ingoa te karaiti, karoria ki te atua. Kia ora whānau, just a reminder, we have kai over at the marae, so please make your way there for a cup of tea. Kia ora koutou.